Kažu da su 50. nove 30. Osim kad se sagneš za vezat tenisice. Onda je 50 ko 80. Ako se ikad zapitaš zašto ti tijelo djeluje ko stari auto, znači da škripi, puno troši, polako ide, onda je ovo video za tebe. Danas ću ti pokazati kako se možeš osjećati vitalnije i usporiti starenje i to kroz prehranu. I sve to bez egzotičnih bubica koje koštaju, ko rata kredita za auto ili dijeta od kojih osjećaš glad, nervozu i na rubu si toga da pojedeš svoju vlastitu ruku. Tu pričam o normalnoj svakodnevnoj hrani, ali s par ključnih trikova koji stvarno funkcioniraju. Prije nego što nastavim dalje, htio bih se samo zahvaliti Mirandi koja je komentirala jedan od mojih prošlih videa i potaknula me da onda i napravim video o probavi. To u biti i je smisao ovog kanala, ne da bude samo nekakvo moje prepričavanje ili informacije, nego da gradimo zajednicu, dijelimo iskustva i postavljamo si pitanja. Prije nego što krenem na rješenja, htio bih samo prvo proći da vidimo što nas to stvarno ubrzano stari. Osim očitog, stresa, manjka sna, 3 pive na večer, glavni neprijatelj je oksidativni stres. I on te stari brže, nego 3 razvoda i kredit u švicarcima. To ti je kao nevidljivi frend koji ti krade godine. On radi svašta. Od oštećenja stanica, usporavanja regeneracije, poticanje upala, svašta nešto. Kratko, zbog njega se osjećaš i starije, i sporije, i umornije. Pa kad smo to sad riješili, krenimo tako na rješenja, odnosno na top 6 prehrambenih smjernica. Smjernica broj 1. Proteini kao tvoj anti-aging alat. Ako postoji jedna stvar koja ti može doslovce usporiti starenje, onda su to proteini. Sad pitaš se zašto proteini? Pa upravo zato što oni pomažu u očuvanju mišićne mase. A mišići nisu samo za izgled. Oni čuvaju metabolizam, pomažu regulirati hormone i smanjuju rizik od ozljeda. Jednostavno rješenje, u svaki obrok ubaci izvor proteina. Jaja, piletina, puretina, crveno meso, posni sir ili ako više voliš biljne opcije, onda grah, leća, tofu. Jer bez proteina tvoje tijelo možda pomisli da jednostavno samo želiš izgledati ko suha smokva na suncu. Točka 2. Antioksidansi kao tvoji unutarnji vatrogasci. Sjećaš se onog antioksidativnog stresa od malo prije. Pa antioksidansi su upravo ekipa koja gasi taj požar. I sad se sigurno pitaš gdje ih naći. Ne moraš kupovati onaj superfood s Instagrama. Dovoljno ti je bobičasto voće, tipa borovnice i jagode, tamna čokolada, ali barem sa 70% kakaa, špinat, paprika, cikla. Ukratko, hrana koja je šarena. A doslovce šarena tipa ko dalmatinski štand sa magnetima. I da, dobro čuješ, čokolada je dopuštena, ali ne ona, sa lješnjacima, keksima, nekakvim filingom, nego ona sa većim postotkom kakaa i to kad imaš osjećaj da je pojedeš, ne znaš jesi li pojeo desert ili komad zemlje. To ti je to. Pod broj 3. Zdrave masti kao eliksir za mozak i hormone. Koliko puta čuješ da su masti loše? I istina je da nisu sve iste. Ali zdrave masti i hrane tvoj mozak, pomažu hormonima i daju ti dugotrajniju energiju. Najbolji izvori: maslinovo ulje, avokado, sjemenke, orašasti plodovi i da, čak i maslac u umjerenim količinama. Ako ti je jedina mast u životu ona iz bureka ili krafne, onda je vrijeme za promjenu. Možeš pojesti salatu
uz burek, čisto da tijelo zna da ti je stalo, nije neka kombinacija, ali eto. Prije nego što nastavim dalje, htio bih samo kratko reći da više od 90% ljudi koji prati moj kanal nije pretplaćeno na kanal. Ako ti se sviđa, slobodno se pretplati, jer time ćeš pomoći i meni i kanalu i tome da YouTube algoritam preporuči moj kanal dalje. Pa tako točka broj 4, voda, koja je često zaboravljeni doping za tijelo. Puno ljudi traži čarobni napitak za mladost, a zaboravlja upravo na onaj najjeftiniji, na vodu. Jer dehidracija te čini umornim, koža ti izgleda staro, a probava ti radi sporije nego Windows 98. I ako ti voda služi samo za kuhanje kave, onda se stvarno nemoj čuditi što ti koža izgleda kao pergament iz muzeja. Rješenje 2 do 3 litre vode dnevno, ali raspoređeno kroz cijeli dan, a ne sad 2 litre vode odjedanput i onda izgledaš kao vodeni balon. Pod broj 5, smanji skrivene šećere i ultra prerađenu hranu. Šećeri sami po sebi nisu zlo, ali kad ih jedeš stalno i u svemu, od sokova, kruha, gotove hrane, onda ti oni i dižu inzulin i potiču upale. I ne moraš postati frik koji broji svaki gram, ali vrlo lako možeš napraviti par zamjena. Voće umjesto sokova, doma, odnosno domaći pripremljeni, obrok umjesto fast fooda i normalno više svježeg nego pakirano. I čisto samo mali savjet. Ako na etiketi proizvoda koji kupuješ ima više kemije nego tvoj srednjoškolski ljubavni život, slobodno možeš to onda ostaviti na polici. Pa evo nas tako i do zadnje točke. Točka 6. Mikronutrijenti koji normalno jesu mali, ali su ključni. Ljudi često zaborave na ove sitnice koje tijelo doslovce drži u ravnoteži. Vitamin D koji povećava energiju i imunitet, magnezij koji pomaže kod regeneracije mišića i spavanja, cink koji pomaže kod imuniteta i regulacije hormona i svi ostali vitamini i minerali, da ih ne nabrajam sad jer ih stvarno ima jako puno. I to ne znači da sad odmah moraš u ljekarnu po 15 suplemenata. Počni sa onim najjednostavnijim, odnosno počni sa hranom. I to kreneš sa orašastim plodovima, zelenim povrćem, jajima, mesom. I normalno, pošto je sad ljeto, možeš i na sunce, malo se osunčat, neće ti naškoditi i nećeš se rastopiti, obećajem. I evo nas tako na zaključku. Htio bih samo reći, da li znaš što je zajedničko svim ovim stvarima? To što nisu ni čarobne, ni komplicirane. To su osnovne svakodnevne namirnice koje ako jedeš redovito i pametno, doslovce ti mogu i usporiti starenje i osigurati više energije. I ne moraš izgledati kao da ti je 20, to ni nije cilj. Cilj je da se osjećaš dobro, da imaš snage za raditi stvari koje stvarno voliš i da ti tijelo surađuje. Ako ti sve ovo zvuči dobro, a ne znaš odakle krenut, dolje u opisu videa imaš link sa mojim besplatnim vodičem gdje ti je sve objašnjeno jednostavno i bez filozofiranja. I slobodno se pretplati na kanal jer zdravlje može biti jednostavno, a ne nova znanost. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!